RC hadian bagi paitba kila lab ega kli urangba kabla per harut kapung umyam haka khandai trik lober araja arpulai ki paitba kila lab se gakti kabla per hasla umbar kumjuru yakamet kabla tep hakhendo harut kapung umyam yaute urangba obla sha penyap dusman hakiriu thrang snam tip kumba omeka mirthong na kashnong maulaingut East Khasi Hills District baru badairu urangba obla dan sangut kikhon Karukam syak penyap ute urang ba kelalong kaba itrim hado kata-kata. Ha kaba kirunar kila krai na rendang. Kila khet eka keti. Bad kisalej ban bread hapo kate kapung. Hadian belalap eka met berkikti ki pulit ke Riboy District. Ringkat ke jingdan ki bahayeng lembat ki briu na kashnong. Kila lej ban shimti. Ya kemet jong ute urang ba. Bad ban le eka badan kambaro kat kum ki kendon jangkaan. Habai kran ro ba sain dor nong besab secretary shnong maulaingut uloong bakat kum kejia thu ki bahayeng jong te urang ba loong bola ja na shnong na do ka arpun riu tereng men syam banai ha ka ba ka shnong kala persyang ban wad yo Henry opshim la lap satya tat adu baki bahayeng kila lap yo na kate kapung umyam uni unong ya lam shnong uloong ru bo te urang ba ude briu ba bha bar umdan kanu ka dak sneu ha ka shnong ka thau na maru de briu ba kloi ban tre lang bar ki bor shnong bor thau Nakliang kashnong ka pendram juri ki runar ki bladar kti ha ketika company abduswan bar kila dawaru na katanat pulit bagadai ban shimkia ka ban thwet ki runar ban ai ki jingpen saja ka bating khnang ba ki bakum ki te ki jingja kinum jashu nang ni shakhman ko jingit jingi nasional te ka jingja ikla du arpun rutrik sungbulai ni bladar ni nasional tam senja ki bahi ki pentiap tingi wat nasional lewat kumba sausni awat mar ni nasional sani te kila ki bahi Ang tao tayo dito ilang babyang, ang ilang nagunog ka dyan dito ng tao, ang ilang perang ha, ang itray lang, ang ilang simbab itray lang sinong kung dito ko din kasi sila sinong, ang di ba nunong kambing ka lang into sa ila sa mubay ng kwal ang oh lele jingi kung pasinaw tingi premjur kanyita ki nalek kam sni grup man la penong ba kingla jingi kalau sudah palan paling gusto nang ikitan kita penrem majority paling ikat paru dalam kating politik department kebala bakin aji relam ikut senang ban input lang iki bahar kene kami kile tadi urang ba ci na tangki tes ko weru lagi ko senang ni kwa ba ni kam kan sukut na kumni ikwa ba laleng jeng police department kan simkhia kan yaiwat ni bala berman mak kumkene kam ba ule kalau ka ai kam ka segment la bandong minta rubaman utang ni sungai kerpat long kabala ya ka sistem part kita kulit pakannya teng banwat ini briu ki ba sim ini cium dunia rumah ba apa senang bat bakin agi pun saja ka badai ki kum kulit bukan kelap ilap